ngo-6:55 ekuseni ngareceive i-call evela kumuntu osibongo sakhe uGasela oyinyanga yangapha koStenga. Uma efona uthi Mondlane benginoza kwena babili la bacela ngikushaye ngezulu. Haleluya. Ay bese ngithi ke bazalwane baba ngoba sengilungiselela ukuya eklasini bengicela sibuye sixoxe. Ngivala ucingo ngiqedele ukulungiselela ukuya emsebenzini ngihambe ngemsebenzini ngisebenze uma kuphuma isikole ntambama bese ngiyafona bazalwane sengifuna ukuzwa kahle udaba. Haleluya. Ayibese yaqhubeka ke bazalwane ukuthi babili bebezothi shawa ngezulu ngoba wena uthisha omkhulu wakho ulalela wena esikoleni futhi wena uqasha abantu obathandayo. Ngcono ngoba kukhona othisha ngaphansi kwethu bayazi ukuthi abantu abaqashayo iSGB nothisha omkhulu. Umuntu ongaphansi kathisha omkhulu kuze kuyofika ku-PL1 akangeni kuma process okuqasha abantu. Ayibese ke engichaza le bazalwane asho konke ukuthi iqhamuka eMpumalanga province wafika uzosebenza wena la eNkandla awuyedwa la eNkandla akusho konke. Bese ke bazalwane egeja ngalento ukuthi angitsheleke kulento ke ngingakakholwa ngakaze ngikholelwe kuyo athi idlozi lakho likhona bese ngivele ngibona ukuthi ayikho ke lento. Amen. Ngiqhubeke nokusebenza bese uJesu avela ngiphuthumisa ezweni bazalwane bengicela sifunde Psalms 27 the last verse. Ihu yeah. Vutisa Jesu lilo wako wezokuloza emhlabeni angiphuthumisa ehubeni u27 bazalwane ngilifunde lonke. Uma ngifike egcineni kuverse 14 umoya kaNkulunkulu bazalwane uvele uthi lidela uJehova uqine, inhliziyo yakho ime isibindi, yebo lidela uJehova. Haleluya. Haleluya. Bese ngivela ngena ke Sabatheni bazalwane bese ngena ekuphumuleni nasekuthuleni okungunaphakade. Haleluya. Haleluya. Uthi ngomhla ka12 mabefika bezoqala emsebenzini bazalwane uJesu alekelela ingqondo yami ukuthi ngingaqalazi ukuthi mhlambe ngabe uye lo nalo. Haleluya.
sivele siqala umsebenzi as normal, sihlangane ku meeting, share ama-plans onyaka, siqale ukusebenza bazalwane, uJesu angithwale. Hallelujah. Hayi bazalwane, ngingazondi, ngihambe egcekeni ngingathi lo engimnikeze i-instruction njengoba engafuni ukuyenza kusho ukuthi uyena lona ongiyele enyangeni. Hayi bazalwane, ngalezo insuku-ke izulu laduma kakhulu. Cha bazalwane, nibonile ngoJanuwari izulu belithoba. Hallelujah. Hayi bazalwane, uJesu emuhle vele wangibhoza nje bazalwane. Hayi ngase ngitshela uthisha omkhulu. Athi uthisha omkhulu ngisikhole ukuthi ngareporta-ke nabo mama wasekhaya bazalwane. Wangithethisa, ngiyaxolisa ngangithethisa kubazalwane wathi baba wakhe umfoneleleni inyanga. Ngathi mina cha bengine curiosity ukuthi lento ayikhulumayo uyithathaphi. Hallelujah. Kodwa bazalwane uJesu wangithwala. Kuthe bazalwane sesoqala i-exam kwafanele si-account yesomunye uthisha. Wayese bazalwane vele ngikhonda wathi le nkano nayo uThembe. Uvebelana abantu befuna i-silver plate yokuthi bangene kuma-position. Ngambuza into yodwa ngathi kule uJesu angibusisa ngayo ngenzani? Ngoba nga-apply kubo bonke abantu bebona angithenganga post. 2 angikho ku-interview committee ukuthi ngingaba nama-powers, angihlangene. Uthisha omkhulu ne-SGB abaxoxa nothisha omkhulu wabantu bayeke mina. Uthisha omkhulu bazalwane wafakaza wathi hayi bafikile bazothi wena umfundisi wami uyangishumayeza. Awukuthi abazalwane asibe nokuthula. Emsebenzini la uJesu sibizele khona. Kanti-ke ngifikela ku common understanding bazalwane, ukunderstand ukuthi lokhu kwenyanga bekuzoconfirma i-delay from 2017 up until kulonyaka bazalwane. Enhlizweni yami ngilangazelela ukuqhubeka ne-SCO kungenzeki. Hallelujah. Hayi emva kwalesi sibusiso sokufonelwa inyanga ngivele ngithinta ingane yodwa ngithi siyakhonza ngoLesithathu 10 minutes siyathandaza siyakhonza. Hayi bazalwane, kube ngazi ukuthi ngivulisa. Mina bengazi ukuthi nginezingane ezingaka ezithanda uJesu. Hallelujah. Sakhonza bazalwane, kwasho zona bazalwane bathi baba sesicela ukufakaza-ke manje. Siqale sithatha 10 minutes kufundiswe kube wophatha uhlelo sifundiswe ukuthandaza kuhlukana. Ngesession elandelayo zathi baba sesicela 3 days evikini. Siyakhonza ngoMsombuluko, siyakhonza ngoLwesithathu, siyakhonza ngoLwesihlanu. Hayi ngase ngiya-understand ukuthi hayi bekuzovuswa mina ngoba bengilele since from 2017. Hallelujah. Hallelujah. Hayi bekuzovuswa mina bazalwane ukuthi lokhu inkosi yakhuluma ngo-2012 ngifike endaweni yaseMahlayizeni ingikhombisa insimu eneyikhwebu ezazicishe zilingana nengane ethi angivune. Ngafika esikoleni engikuso ngase ngiyalala. Ukube ngigubeke ngalala bazalwane. Hallelujah. Ungenza ukuthi mhlambe lokho kwalomzalwane waseStenga bengingacishe kwenzeke bazalwane. Hallelujah. Kodwa sidumise uJesu bazalwane. Hallelujah.